Mukramjari Impact News ki Manung Hutna ke Thokchom mayamu taram noksari ngarang asi PWD ki Superintending Engineer za Yumnam Joykumar Yumnam team mamana Imphal City ki akoi satuna akoi Imphal City da traffic congestion haibadi traffic ko iba yamna mi singi khudong chada mayam asi lairi basi kha makai hanthana bagi tamakta PWD na koi implementing agency oiduna foot overbridge ahum loinana traffic roundel sing maroina Khoisnam ani karak aduga kangla mamangi sigumlaba yam sauna traffic ki island lairi basi ngasi kitang semdong hin tawraga khana makai traffic volume asi hanthana bi khongthang ama lokhalak ka doriba lupa crore taraga nipan ga lagni futre changna semgo doriba asida masimangna Manipur gi miyam maroina Khoisnam kaithel da gari sinbagi sang asi tasengna hanthana ngamlagadra habidi wahang duda koi ngasi gi Manung gi khana basi thamjabani loinana ngasi hari topic asida khana bagi lengsin birip gas ngasi PWD gi SEO biriba Joykumar Yumnam ni sar taram noksari loinana gas gi mai lengsin biriba Mobi senior journalist za Mobi su taram noksari loinana gas gi matai lengsin biribi Khoisnam Sarma SP traffic control wing Imphal City mena mus taram noksari ahan bagi si question si sir AC dalak sagi maroina ngarangi hari ba sir na lusingaga khongcha si chapiru re tawbada po hari ba traffic ki island khar pithan ba aduga maroina foot overbridge ahum sagani na thorang tori masimangna taseng masiki tangai phadabasi lairabran tra atopa haibadi mi sin basi hanthana bagi masak se atopa wasting laibrasina priority oina pai ka dori pra kari habini basi matang maroina koi Imphal City traffic si koi traffic ki SP su yore major problem si koi traffic volume si koi last 5 years ida koi normal growth is 7.5% oi bani debu koi Manipur growth is something around 20% again but 20 to 30% ma growth lai so like laiba traffic ki volume siga koi laiba road ki capacity jiga chanarak ba ma lairakpa sina maram orakanda koi congestion jam tholak pa te koi na tawje traffic ki volume handa bagi solution makti natte what we are trying to is like congestion thoiba haitare koi marakta yamna gari amaga thainabam leite ki chanai na ba thoi bi kharang phahanabagi koi solution ma purakna bhana bani and sadam tang je koi na sangdok chen ki this is not the ultimate solution natte masina ekta pura phanaba solution ni natte ultimate solution di koi ngasa haijari ba koi 2015 da tawjagi ba study gi matung ina we have other two permanent solutions koi gi elevated highways ma la han gadori ba dagi koi ring road amna Imphal gi periphery da chatla kanda koi gi traffic se divert tongna ba hana gadori ba that will decrease the volume of the traffic hojik la regional lariba koi gi same system ji gi manung ji da koi gi intersection crossing se si ma gi improvement tawra kanda dagi foot overbridge na tasang road safety gi keno dagi lakani koi pedestrian traffic sing se na koi gi chawkhat pa lam dadi hojik like one of the major concern is a pedestrian khwadi vulnerable ba koi road users je pedestrian ni khwadi accident na kai da sokal li si moi ni to makhoi gi damak ta kari gumba koi facilities je hojik lari ba koi Manipur ki system je kya pw na tawi now we are going towards it na adon nari koi foot overbridge na la ka je pedestrian sing je na chil level ambis ki mar se power se pagi mahutta koi sai overbridge ki matak se la la chalan ga dori ba safety as well as comfort adona lakani na ultimately as haja gi dini ultimate solution natte this is a temporary relief that's to be provided before koina yamna permanent oi ba duga khogi sina phahan ga do ba solution du implement tawdugi marak sida stop gap arrangement oina tawgadabani of course kanagumna habia this is very costly na dubu yengura de mi amagi punsi sina if we can save the life of a person and not only that as per the study done by the PWD through a consultant koi haji koi traffic intersection jingda rotary jingda chinbajina maram orakanda the loss is around 450 crores per year na pai kana pawda na by improving these junctions the savings to the public through koi vehicle usage ki cost habitare petrol ki khangde amagi khangde adu da natna ngasa mi na mangal ba matam da magi productivity hai tare mi na tawdo thabak to subagi mahota traffic se matam chinna like that's again that's quantified as economic loss adu ma yam la akanda like the loss in all the junctions is something around 450 crores per year then this 18.3 crores which is going to provide some relief to the congestion so it's a very reasonable and very economical solution as of now maroina yembi ari se koi hariba
ट्रैफिक की वॉल्यूम दना तब ट्रैफिक कंजेशन मैम से मतलब मांगल थावगी करी प्रॉब्लम थोड़ी मैम से खर मकई हंधरगदी पब्लिक कानब पीरनी है टारगेट येंग लापनी है वफमदनी SP लाचनी मरुदी AC नबुदी हाइबीग्रे हाइरिबसी परमानेंट सोल्यूशन दी नते हाइबगी वाफम थंबीरे तौबदबु येंग यारिसिंग साइगी हुजिकी खोंगनागनी कैरेक्टर ट्रैफिक आइलैंड सबम से लई कंगला ममांगदसु लैरी अदुगा तोंगान तोंगान फम हुजि लथोकनी हारिसी CM की ममांगदसु लथोकनी हाइबा फम दरी मरोइना सी खक्त नथबा अतोपा ट्रैफिक आइलैंड रोटरी याम चावबन मफम नथबा कोई लमलोंग कैथेलदा अदगी सिंगजमैदसु ट्रैफिक कंजेशन जन थोक्तबदि नते मसी मरोइना तोंगान तोंगान बा पिक अवार्डसु हेन थोई अदो मसीसी ऑल ओवर इम्फाल सिटी खतंग ये मनतबा हाइदोइबा सिटी सिंगसी कनो से मीटिंग सी अखोई SP की मखादा सुपरविजन मखादा लेबी नत्र मसीदा क्रमाइनी येंबी मसीगु मसीददी कमाइ लेबी मसी हजिकी तामो जयकुमार ने ताकपीगिबा ट्रैफिक की वॉल्यूम की स्टडी की मतंग सिदा पंबीगिबदुनी अखोगी मणिपुर दा हजिक लास्ट 5 to 10 years सिदा अखोगी ट्रैफिक की वॉल्यूम से दुकी मतिक वांगे वांगबसी अखोई मरम याम लेग्रे अदुगा अखोगी लेरिबा लंबी सोरोक नत्रगना अखोगी एरिया सिदे चौखलपना नतबनिना गाड़ी की वॉल्यूम नदी वांगपा अदुन लोड से पोबंगा मक्तबा कैपेसिटी से अखोई रोड कैपेसिटी से मागी वॉल्यूम से हेलकपा अदुगा अखोगी लेरिबा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अखोगी रिकॉर्ड की मतुंगिना टोटल नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड लीगली एवरी डे नुक्ति की रजिस्टर तौरिबा व्हीकल से मणिपुर दा चामने दैट कम्स टू अबाउट 30,000 in 1 month अदुगा चाहिए मददी लाख हुंगुंबगी केनोगी चांगा लानी अदुतागदी चाहिए मद गाड़ी मसिंग लीगली हेंगल गाड़ी मसिंग से अदुग याम बतारगदी लोड पूरा इब लंबी सिदी हेंगलप नतबनिना अखोई मदुगी खुदोंग सादब लई अदुगा डीकंजेशन इमीडिएट रिलीफ हाई दु याम चुमी मरम दे अखोई चौखटपा सिटी सिंग इंडिया मनुंग दसु और इंडिया की मपान दसु अखोई चौखटपा लम सिंग ददी मल्टीलेटरल यूज ऑफ लैंड हाइदना सेम एरिया से अखोई अंडरग्राउंड ट्रैमवे देन मेट्रो की वे रेलवे की वे मथक्ता अखोई डिफरेंट लेयर्स ता तौरगा बस की वे न तोंगाना अदगी फुटवे न तोंगाना सुमाइन तौरकान सेम एरिया से अखोइना मल्टीपल यूजेस तौब याय अदुना कन डीकंजेस्ट तौवे अदगी अमरोमदना मु ngसाइगी अखोइगी मणिपुर सिददी ngसाइ रिंग रोड का पनबीगिबदो अदमाइन तौदना अखोइगी जगा अमदगी न जगा अमा मेनली सिटी एरिया नत्रगना सिटी नतबा ngसाइ आउटलाइन गी हाइबिगी बसिंदो ग्रेटर इम्फाल गी और अनादर डिस्ट्रिक्ट तगिना मरु ओइबा जगा अमा यौरके हाइबा तारगदरी पार्टिकुलर लंबी अमा नतना बाईपास रूट अल्टरनेटिव रूट अमा लैतबसिना मरम ओइरकांदा अखोइगी लैरिबा सिजनरिबा लंबी सी अदुकी मतिक चिल्ले हाइबा ताइ मसिन इनकन्वीनियंस इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनकन्वीनियंस इन टर्म ऑफ अखोइ ngसाइगी टाइम वेस्टेज काइना तामोन पनबीगिबदो अदुमसु मसिन मतिंग पाक्तोनी लोइना लोइना अखोइगी लंबी सोरोक हाइबसिदी अखोइगी गाड़ी थौरिबा मी खक्तगी नते खोंगना चलिबा मी सिंगिसु लंबी सोरोक से सरुक यावरिबनी अदुना राइट टू पेडेस्ट्रियन हाइदना खोंगना चलिबा मियोइ सिंगसिगिसु लंबी सिंगसिदा अदुकी मतिक चाउबा हक अमा लैरी मखोइगी हक सिंगसिसु हेना इम्प्लीमेंट तौनबगिदमक्ता अखोइगी ngसाइगी फुट ब्रिज काइना हाइना पीबीदोइसे जिब्रा क्रॉसिंग खक्तसिददी ngसाइगी खोंगना चलिबा मी सिंगसिना लानबा मतमदा गाड़ी सु लाली अदगी मी सु लाली अदगी अखोइगी मणिपुर ददी सासन सु दुम थादोई अदुना अखोइगी याम डीकंजेशन गी सि दरकार ओइरे बहुसिकसे मरोइना हुजिकी लैबा फुट ओवर ब्रिज अदुगा हुजिकी लाकदोरिबा ट्रैफिक वॉल्यूम आइलैंड पिक्चर हन बिगी वफम सिना काय यामनदी मतिन सी पॉलिसिशन काय यामनदी पब्लिक तो काय कानबा पिग्रेना आशा तौई सी ट्रैफिक मसी खोंगना चचरिबा मिसिनसु मोगी राइट अमा पीरनी अदुगा डीकंजेशन दी डेफिनेटली डीकंजेस्ट तौरकनी अदु हुजि मक्ति इम्प्लीमेंट तौबनत्रिबनिना मसिना कयम कानबनो हाइबदुदी इम्प्लीमेंट तौरकंदा मदुगी सावरपा आइडिया आमदि लाकनी अदुबो इन माय ओपिनियन आइगी ओपिनियन ददी यस डेफिनेटली खोंगना चटकिबा मिसिंगदुना फ्रूट ब्रिज त लानगिबा तारगदी ngसाइ मखादुना गाड़ी ngakta lalhorabani definitely aduna khara makhaidi handagani habise ai thamjage yes ahamada thambi wafam yamna mongtana mrik chum thambire oja bom bidalaksani mardi hojik si zebra crossing phajana thambire adagi traffic signals light system phajana dum chale habi yare ado public ta khara hena public ka adagi law enforcing agency sing maruna traffic control police motor vehicle aduga tongan ba police sing haidar lambi ngai police sing siga coordination haidi public na bhab ta dabra aduga हारिबा लॉ एनफोर्सिंग सिना खरा हेना टेक्नोलॉजी बु वरसो सिना बसे खरा हेन हंदब्रा कराइदा नो मसु सनबा मैबा वाट पदोन हे हे तोरिबसे ओजामबी व्यू द करिमाइनी येंगी मसी मियेंग सि करमाइना थंबिनिंग मरोइन तसेंबदी अखोगी मियाम से भाव ताबसे अतै स्टेट की मीसिंगी येना खरा वाट पदोन तवे मीगी दी ट्रैफिक लाइट सिना रेड लाइट सि उलकादा कनामदा लेरम दसु दम लेपे अखोई दी सुम चलमदगी रेड लाइट लासु ट्रैफिक पुलिस ना मखुद पाइर खामा नत्र चै पाइर ngak tring ki थौजन होनै
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯟꯁꯤꯁꯅꯦꯁꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯁꯥꯏꯕꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯁꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯔꯣꯗ ꯃꯃꯥꯡꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯆꯠꯀꯦꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯈꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯠꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯋꯥ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚꯔꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯐꯝꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯃꯛꯇꯗ ꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯅꯅꯕ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯨꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯒꯦꯔꯦꯖ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯔꯦꯡꯛꯇ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯁꯥꯎꯠ ꯅꯣꯔꯠ ꯑꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯥ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ उतलब मतुंगदा युमदु साबग अयाबी से अखोइदा अचबो बिल्डिंग अमा सानीदि खंगनी अदुगा मदुदा लाकदबो मी म्यामदगी गारी सिंदु कराई थंगदगे अदुदि बिल्डिंग प्लान दु याहोद्रेब अना ख्वाइमनगी इमा कैथेंदा लापोरो पगनाबजादा लापोरो लाई म्यामसिन उपाय लेतमने लंबीदा लोइन खामने अदि अतोपमनुजी अखोइ सिलेदा पगनाबजारगी अखोइ इम्पेक्टि लेबे मखागी मनिंगि लंबी अमा लेरे लंबी सिना मुक सिंगमई ताना सखिबि यादौदु से कैसामपातेना कैसामथोमुक्सि लंबी जुम थटखरेब लंबी जुम फावो याहोद्रेब अदु ऑल्टरनेट रूट अमत लेतबनीना आ ताना कोइरगा चपसु मी सिंगिना पामनदबनीना अखोइदा मदु खुदोंग चादबमसु लेबा अना अखोइदा लेरेसि मीगी अवेयरनेस खरा वाटपा अदा गवर्नमेंट मतम चाना अखोइगी प्लान तौना थबक तौदबगी अवाबदुनेबा अदु हजिक हाइबिखिबा फुट ब्रिज सि पैसा याम चंगदना उनु साबा यायो थाइलैंड की बैंकॉक तो उनु साबजे सो मेनी फुट ब्रिजेस लंबी मति मति भारी लेबा अखोइना कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड ओइबो मोंगदा अखोइ करी हाइतारे सेनसि याम चंगहनबा अदुगा पोतुना मदे प्रोडक्टिविटी दुदि थुदोन खलुदबा अना लुपा क्रोर चंगदबा ओवर ब्रिज दुगी महुता लुपा लाख मरी मंगाना ताराना याबा जिंगना कुपा उगी साबा यायो सतपति दुलि चनगा दुइनि समनै अरा हजिक थाइलैंड दे लेहरसि उगी याम लैयबो अफबा कंक्रीट की हाइगद्रा आरसीसी कनोसि याम लैको अरो हजिकी मसा मसा से मथौ तायबा अदगी अखोइना ओवर ब्रिज ना हाइबा असिसु साबा मतमदा तोंगान तोंगान फैक्टर मयामदगी मागी असांगसु यौदना तोख्रबने अदुना सिगुमा मयामसिगी असोइबसि अखोइना मतम चाना तहौदबगी हजिकतदा गाड़ीदी से मरुना थंबिग्रिबा हजिक 1 day दा 100 हाइजी से हाउसी तौरी एग्जांपल हाउसी ने तौरी गाड़ी मयामसिदी आइना लेजरद्रसु हाउसी सिलिदुना लेरगा मयामदि यंथोरामनिना गाड़ी से अदुम रेजिस्टर तौदे अदुम तौरकाना चामा सुरइने अने सिकी मयाम अदगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेइतबा कोइ दसना पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेइतमिना आइना थबक तौबा ऑफिस चबा कांदा आइगी गाड़ी पुलाने अदगी आई गाड़ी पुलामिना आई गाड़ी दुगा अमै गाड़ी के ऑफिस में मी तरा लेबे गाड़ी तरा लाबै प्रॉब्लम लायो अना सिगुम मयाम सिसु लै अना अखोइ पीपल की अवेयरनेस खरा म चांगी गवर्नमेंट टाइमली एक्शन खरा लहोबम से चांगी मतम चान लहोदबदगी फिबम यो सोरा कांदा थबक तोरपोसनदि अखोइदा मदुगी खुदोंग चादबम अदु मयोगनबनिना थंबे करिंबा तौरीबा मयाम सी मणिपुर से फैशन की खरा यावबा फैशन खरा तौरगा सबनादा सजेन थोंगनौनो साबदा मयामना फोटो कापदगी तानाबा दुमाइना फुट ओवर ब्रिज सी पैसा चंग सारगदी हेना मयामना चनगद्रा काइना अदोमना खलमसु यादु एसी दा थमजनी मफम से मरोइन होजिकी पैसा खरा हेना चंगहनबा हाइबा पॉइंट अमा लेबिरे अदुगा अखोइगी रोड वाइडनिंग पॉलिसी नत्र रोड तोंगान रिंग रोड सेमे पॉलिसी सी गवर्नमेंट की मास्टर प्लान ओइरगसु हारि बसिंग द थादा होदगदी होजिक रोड वाइड नमा मपा एल सोरोक सी होजिक 4 लेन लाए लंबी द खामे गाड़ी मयाम सी सिंजमई टू अखोइगी खोय कनो कैसामपात फौद खामे मयाम सी कंट्रोल तौब ngamde होजिकसु दुम माइ मागी गाड़ी पापानम थमनरी अदगी सतपा माइ लेन रिक्शो की लेन अदे माइ सकदब लंबी सिंग लोई क्रॉस तौनरा सतपा मरोइना अखोइगी ट्रैफिक पॉइंट अमदा लेफ्ट थैगिदबा मयाम दु थिंजलगा थंबदगी अवाबमसु ओइनि मसिगुमसिदा VWD नत्रगा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अदु लाइन डिपार्टमेंट सिंगना करमाइनी येंगे मसैदा ngसाइगी रिंग रोड से लागसु अदुगुमदुम लागदी दुम ट्रैफिक कंजेशन से तुम लाखदौ लेबनिना मदुगुमदा पॉलिसी सेमबदी लेब्रा खमाइनी
ai lakchage khitang ke se ko ke yam Mobi na puding sai contract oriented project estimate na high badu hoi ai madu pra la li su ha roi because ate te gi mayam gi di ai haibangam de adubu hoji khona sare iba ko gi nga gi foot over bridge ma sare iba ji I mean like khoina ma si saba matam da koi contract ki ke gi wakan ke su khan gi ba like haje batare what we are trying to do is like koi gi as far as koi gi team je concern we are trying to bring in the latest technology that's anywhere koi India gi wa tok thu kan de koi prithvi ngasi chatnariba technologies ki latest technology na koi pusalakna bahonabani it's sort of a capacity building of the engineers of the state haitare aduna haji koina sinagi dorisi it's known as a tensile membrane structure koi structure puding maxi koi compression thom bimota koi it's a bit technical haitare tensile halakanda magi slenderness ratio ka handa halakanda koi chume phajaba ma changai koi capital city or Imphal sida like we are thinking this koi Government of India Act is policy ki koi gateway or gadar Manipur ni masi mayon or gadar Imphal ni sadai sida ngasagi yamna hoi yamna heritage based or kan ugi ma sabadri phajabadi ai adu sadai sida koi Delhi da ka sabu biram gani na ka atai da uriba yamna thiba adum koi food overbridge later but na yamna still you ba yam monolithic adum ba sum lei hatare madumakti koi na pam ne we have gone for something innovative like India da no as mafam mani kakchina ba hori biska chapmana ba koi sai tensile membrane koi food overbridge ni saja gare it's a bit costly so kind costly ba din ating sai yam monolithic ba still structure ri koi jine hen hongi adubu Khoina khanma matan when we conceptualize a project khoi magi khoi aesthetic look haitare mai phajabagi factor dum ju yengi haitare number 1 khoi kangla gim nak hek lere kangla nak le ba matam something amna phajada pot ma sajaluraga di like public tagi khoi je si kem khalong dobra habi pot ma sulakani so Imphal mai wonda saga is about at least something which khoi haji kan da chatnariba phajaba makhal gi pot ma thamadi tangai phadabra habi wakhalon du mani aduga ngasai gi ani subada ngasai gi khoi master plan gumba haigadra amagi haijari do khangi khoi like vehicle population is increasing vehicle population increase obviously khoi lambi pak thok pata bani do Imphal city ji this it's yamna tangwa khoi gi Imphal gi lamji tasing ha do khoi Bangkok Dubai ga maman mani hai kana ngrang das khoi wari sani the cost maybe it's not the legal cost lady but actual market price it's very costly haitare so lam lo salurakanda khoi gi madu cost gi factor ama secondly yamna thickly populated by jaga se lam lo sul it will be a complete human disaster haitare human rights ki matang di jam problem khar lege doba so almost khoi gi horizontal expansion jidi possibility lakne we are thinking of vertical expansion one solution vertical expansion gi makha dani khoi ngasa elevated highway na hek lariba lambi jing gi mathak ta top lambi ama lakpa ngasa khoi SP traffic na ki ba underground da lakpa khoi gi subways mayam lakpa khoi ai adumaki keno di khoi khan ri haitare because that's something which may like khoi tungda generation engineer man khalorasanu adu haitare and that's not exactly a necessity as of now so koi as elevated highway gi jidi koi we have just floated a tender for the preparation of DPR and most probably koi by next year koi sigi DPR sabagi consultant will be there and we will start preparing the DPR koi ngasagi koi gi yamba ken Mobi na habi gi ba mayam ji same lambi sum chatpai mahutta malum degi na khagi kanagumba amne Imphal city chang dana suppose you want to go sengmai rong sakhi se hai taragdi he go by the elevated habe the soroki mathak lak the lambi jam chakra dunya jariba similarly like just to divert the roads ngasai khagi sarkar gi office amba khagi city mingdori lay che chumi the government has also taken a very conscious decision so they have started shifting the offices outside civil secretary mapan puthore high court puthore similarly khagi jinims mapan da chat smai sum la abani na to give connectivity to these institutes without entering sagi Imphal mayung khware banje phawa chatta bida atop district la kan si man chat khina bida makta that is why khoina ngasai ring road ama kai peripheral road ta wasi masi ta semi kai 2013 14 adai dagi kai plan se hobani and we kai 15 adai hoge to rambani tawdo laibak thibana matam de lairamba kai land acquisition act ga anova laragi land acquisition act la ko matam da cost of the acquiring the land as well as the structures may do it became 4 times I thought kana crore magdram na konani have the crore chami ma sangjil apamaram warakanda we didn't have the fund
दुगा लंबी दो सेम नबगी पैसा दी कोई ADB ना फंडिंग तौरगे अयाब लेरकान दे हैड अप्रूव द प्रोजेक्ट दबु लमदुगी पैसा पुथोकनाबा स्ट्रक्चर पैसा पुथोकना लेइतदना कोई खितंग प्रोजेक्ट से डिले तौबनी नाउ ADB हैज अगेन एग्रीड टू इवन फंड पार्ट ऑफ दी कोई ngasai लैंड एफिशिएंट की रिसेटलमेंट पैसा क्रम जो तौरगे ना यारबनिना अदि ADB पॉलिसी न ममांग यारमदे अजि यारबनिना नाउ वी आर आल्सो गोइंग फॉर द रिंग रोड So Sigi जो कोई recently कोई Ministry of Finance चतना Ministry of Donors चतना we had series of meetings यहाँ भी film दे ले रहे बरोई ना अखोई की हाई रिवर ट्रैफिक कंजेशन से हंदना बगी मसाक सिंह दी प्लान गवर्नमेंट की प्लान दी तुम ले जाई है बितुनी अदुपु सागी ये नी पर खुद खुद की थोई बा कनो सिंह दी ट्रैफिक कंजेशन सिंह खुद की सॉल्यूशन प्रोडक्ट पे याद बंगा सी थोदो अमा थोए समना लुहोंग वा थोपा निमित फबन मिसे तुम चत पे यादरे मरक सिदा VIP की VVIP गाड़ी दी तुम खोंग तुम सखी बादी मद्दा अखोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने गागा हाइदे सॉल्यूशन पुरोना बद मोहना बदी तुम ओई अदु पब्लिक तदी मदुगी कनो से माइंडसेट सिदा VIP नत्र VVIP सिंह खतना चत पे याब लंबी रहा बिगी वाखलों दु पोक्तब देते मतंग देश पिदा थमजनिंग बजे हुजिकी पॉइंट सिनी रोड डिफाइन ट्रैक सिंह सि मरोइना लेचबा अदुगा हुजिकी मरुइना अखोई ख्वाइरमन कथेल मनुंगदा ऑफिस सिंग सिप लोइ लेसलम जावो बिन हाइबिबा दुकान सिंग पोल लेगे दबा मैम दि मरुइना ऑफिस सिंग LIC ऑफिस लेरि दिगी तोगान तोगान ऑफिस सिंग लाइरबनिना बदु संगदब यादा फाउदब यादा लंबी सी बाईपास रोड से लेतबा दु मैम सु थेनादब नते बस महौसागे तुम जियोग्राफिकली लेरबनिना खुदक हेक सेंतु याबा पोतिनि तौबदबु खुदक लाकपा सामना हाइबदा थंगाल बाजार मुंगदा पना बाजार मुंगदा थंगलिबा अनवाइंडेड व्हीकल्स हाइतारे मरुइना पब्लिक की व्हीकल्स दी ट्रैफिक पुलिस अमना रेफरी खोमत थोना बदुम होने तबदबो फ्लैग पोस्ट जुंगा लाकपा नत्रगा सिक्योरिटी की मरुइना सिगुम बसिंसी हेक तानथोपा गमदबा कांस्टेबल अबने हेक लाउरबद हेक तौदबा सिगुम से थोय सिगुम थोपसिदे SP मोइना नत्रगा करमाइन फाउबिन नत्रगा मखाता बब ऑफिसर सिंगदा करमाइना मसिगी सजेशन तोबी मसी थुना थोखिनबा कमाइन तौबा हाइबतु पब्लिक ता अदुगी नुंगाइतबा मसाकु लेतनबा कमाइन थबि मसी मरुइना illegal keno to ba habisi sidi sigi solution ama porak na ba haira gadi akoi gi mindset ta leire haidi akoi na officer manager ga keno gi leme na magi keno si mangon da piri officer ma da piri facilities si ma gyan ta mi mani haina pira bane mangon da piri facilities flag post वगैरह हाइबे कोइना certain Z+ category gi leiri VIP se makal makal lei Z+ category Z category Y category na koina different category leiri category sing sigi facility tongali adna Z+ category gumbe koina free movement ki koina road opening party kaina ROP lepaga honorable governor honorable CM gumbe piri se so to dana different kind of VIP gi magi different kano category lei besigi facility sing si masana khangna ain ngakna civic sense yauna तौगदबने हाबसिम थमजगे अदुगा करिगुंबदा ओफेन तौब यावरगदी आई इसामकना थेंगनबा ओइबा तारगदी ऑनरेबल अध्यक्ष अदे ऑनरेबल खरा को एनी ऑनरेबल और फॉर दैट मैटर कमिश्नर्स अदे इवन पुलिस डिपार्टमेंट के कोई सेम कोलीग पुलिस ऑफिशियल सिंग कोइन अदुम चलान कक्से अदुगा इवन अखोई की अतोप ऑफिसर सिंग अखोई की डिपार्टमेंट लेबा ट्रैफिक की आई DSP ओबे एडिशनल SP ओबे मखोइसु अदुम ऑफेंडर सिंग सी इवन पुलिस मक ओइरमगसु मखोइना चलान कई अदुबो कांस्टेबल अमना लाउबंग ngममदबदी आई हाबसी मसि सुममगनी नै अदुम खंजै अखोई की डिसिप्लिन सर्विस ओइबनिना मदुगी मतंगददी मसि लॉन्ग टर्म प्लान ओइना अखोई की मणिपुर सिगी ओइना मिपम खुदिंगमक्ता प्रजा खुदिंगमक्ता VIP ओरगसु नत्रगसु मोगी माइंडसेट तंबीबा म चंगी अदुना मसि अखोई सिलेबस कुंबदगा हापगा ताकपीरगदी सेल्फ अवेयरनेस समला अगदी प्रजा सु अदे VIP सु मसिगी ऑफेन तौबगी अखोई लाले हाइबसी तौदबगी पोथी हैबिट सिले कदरा नै थमसके याम फजै हाइबा सिलेबस कुम द हापगा यामने मयाम तम लर्निंग प्रोसेस सखर देमनि ओजो मी कमाई बी मसि मरुइन हुजिक हाइबी वफम दुनी VVIP सिंग VIP सिंग ओइ कुनो पुदि नते समथिंग कैथेल मनों द खामजनबा जा हाइबी वफम दो कांस्टेबल अमर रेफरी खोंगुदी पब्लिक तदी तुम थोखिनबा तवी अदुबु हाइबा फ्लैग पोस्ट युगा लापसि ददी कैनो मा हाइरा मतम द तंग हाइबा यादबी बसाब से लेबिना मदुगुंबा अनवाइंडेड व्हीकल्स हाइतारे बदु हाइजरी वफम जे वखल द हेक खाम याय नत्र यादि हाइबा नो पार्किंग एरिया दे खामजन मगुंबा सिगुम जे थोकदि ट्रैफिक कंजेशन थोकथब दिरति कर्मा येबि लामे ओय याम चुंबो फने मणिपुर सिदि लो सि थुगारगा अखोइदा नुंगाइ जबु पोकपा अखोइ सि अंगमबनी अकनबनी गा खंजबा लमबोन तवे से खुदम मोना दा अखोइ मी होने हाइबोबदि नुंगाइते दोरसु थोबनिना मोटरसाइकिल तोगा नोंमई तो हापगा मोय अनी दोंगलगा ट्रैफिक रूल थुगाइर थबसे अखोइ थेंगने अदगी मोय मतुंग इले चटप मिसु दुम जावे सिविल दा अरुगा लाइबक थिरिदी सही अमनी गी ममांगदा आई चपचाना मसममिदि पंजररोय पुलिस ऑफिसर मा अखोइ ट्रैफिक लाना इंदांग खामजलुबा फारुबगी
police officer to the Dadi Fungi wari so dumne and a suguma city Manipur wenadi yam level T by Batare and a police sina mathau to boda mapangal topangam daba political influence yam laiba aduga ina kunba pisha pai singina political kano sing leaders in Chicatinaraga policing Chida Moinam had to was a yam thing aduga officers in the Gianam Tav Sudum Yawi say Manga Trimanga or the retired over Matamdro home commissioner or me Yakshan Manungi Bazarmon the Katin Manunda Gari Changanda the Makong the Dumchangi Aduma Misudum Yawi Aduga I commissioner in secretary near Aduni had a Thokchom Sudum Yawi and I say Madame Tambiba quite mindset change done by the Simaya Marue cano ying is a quina inakpada tamu tamu is a quite loner Loy Kangare quite moi mai pungi with the night mai pamaga moi traffic signals if I do not like Kanam the lack of Lami traffic police something like the red light lakan garism total lip say Gari and him the Chalozo. I call this the day Aina red light that in Gari Lebukanda Miller of the demand that traffic police later Tung the Horon Congo I come to Ligariano. Siki mentality say quite a kitten can they Aduga say Bangkok da Vietnam the labor traffic quite a crackena was Yari. Bangkok da traffic see I don't give my dixie. Other I see a tuba Magidam da Soroxi crossing down. Already zebra crossing Manaka Moi Posamo Lozadum labor. At the Batana Mayagani, Batanda in Gilonamaga, red license, I don't tolerate. I could have the land over your neighbor. Aduga Garishim Jackie neighbor. Horon Ganam Kongo. Okay, Manasala Magari, the Aina Hankat Garagati, Yeti Hanganigana, Yeti light a signal pigany, Wadi Hanganigana, Wadi signal piganable. I could demand a Tori Bagari to pack up Makai to the Horon Kongo. Aduga Mangido, Bahata Handraganda Aina Gari, Sakituinevo. And a second by quite a quickie pata of sea, a documented wange, and a quickie technologies ago, a quickie who's labor, mu toxic, and is a give on labor, civilization give Italico. Quite technology, Koreana Piva, Japan, Piva, technology Piva. Mine says na Africa the labor, mine said no Yauri. Siki gap say a quite a minimum changi, was it Madame Tamiba, syllabus I do. Syllabus Loina, I imung the some Tambibam Changiba, Sina Yavani, Siniadavani. Low to guy by say, come Canada. Parido. Canada upon it, the Kangan Traffic road 30 weeks, Sahi the week Ama, Palan Tobuki can say, celebrate over say. Sahi super celebrate or celebrate, celebrate the Urgati, Wakal Sidal Yaki Karakan, can have a Saturday, all dead Yam, take a break, but the Koyatons again, peg you to being Tadun review. Break matung na mayam ko na taram nung sari nainazari ba si Imphal City banung datongan ba foot overbridge ahum sarana ba thorang local lakpalo na traffic island na so ba lay bising si picture na bagi ba sem sarak pa asida public ta he na kudong saba ma kohon ohelagani hai bagi matang sidini loina na break matung si esi dalak sagi marui na sai hai bini wafam tongan tongan sports sing thabdiri ngasai traffic island handa picture halak pa to foot overbridge lak pa to ga tongan tongan ba police ki department gi oi ba masak sing ni hezalakan ta kare hena public ta wakal tabdu la akan di masih traffic ki congestion handarkan hai waham highway adu masida thamni waham di hari ba huji huji thoi problem sing maru na parking policy si khara hena asoi basudum lai rangani khale sai highway waham da building ama sa mata mai parking lai bran traga dukan ama na traga office ama lai parking waham lai bra hai bu chu hangbe wahang amo ibrina khwaram ma kaithel ma kaithel sing ba sa ge sing parking ki facilities laigani har huji bodi lai tab lai ri side di yembe ari si maru na huji huji thoi problem sing si mismanagement ni hai ba ya bra ba si khara hena lai ri ba condition khara sedo sajal lagati khara handan ma ngam ni hai ba wakhan khanbi bra kamai khanbi ma se traffic management, especially in the Kogi Manipur context, is complicated. Kogi traffic SP is heavy, Yama Mobi is heavy. The mix of the traffic, cycle, auto rickshaws, trucks, Mayamagi labor. This is one of the traffic nightmare. Quick thing that is it. Adubu masi control to busisu like it has to be quite joint effort among lakta mani traffic police plus quite engineers khangde daging asagi public awareness saitare yam mobina habi giba asagi public ki quite gyan tabasi quite how to drive have it gari thobu ka khaira kana gari thobu niyom ji koi Manipur se in the budona tawi haitare ngasagi lane driving ke no concept laitaba jeba crossing the thousand lakpa ngasai horon pa khong do khong ba ai manga chatli mi do thowa ya da lepi do aina pa khong do khong jilama chonga chalu di ya ba natte hariba adu ma maya ma leigre adu
hoi chumi khoi gi management ji traffic ki management ji khitang khoi gi coordination khitang wat pai khoi mami sem udabadi natte as an engineer khoi haja ba matam da for example khoi gi Indian Road Congress na PDC khoi any intersection gi khoi gi 75 meters within the khoi gi any type of bus stop khangde khoi gi any traffic ta nunga handna bi keno su le hello ni da bani ha bani kari gino da lambi chumna gi lambi ama da khoi keno ama any keno ma thoku matam da mana disturb to just one direction gi flow ji ni the traffic intersection ama da problem ma thok pata di it will stop the whole traffic of the koi magi mari ma traffic the impact lak ne ba aduna the khoi gi yam stipulated guidelines ni Indian Road Congress na ha che within 75 meters of any intersection there should be no stoppage of traffic ha bani adu khoi gi di aje kangla gi khande ama ne within adum intersection manung da adum khoi bus stop dum lesilak pa dei parking lesem auto gi parking lesilak pa for example khoi kangla gi se lo rasi kangla gi ek jonoslam chapai lamji da adum maning mo je mama both the sides of the road dum khoi gi adum parking ocean layer that so this impacts the masi impact na kita maski junction ge capacity na sathi na handa le ba haji khona ngasi lak du khona khoi semdok ke kana hariba mayam si semdok ko tar ga masi gi keno ji khoi gi parking ji sum leiba tar ga di khoi it won't be a solution khoi dedicated turning keno corridor ko ke pi ge na kanjari irak ko matam da will be requiring the full width of the road haji khoi je sorok se phana pak thu ga for example khoi kesam patina khoi airport bo khoi it's India ki 6-lane road sing manung da si ju 6-lane road ni to almost half the road for each side koi parking to sila dum lai ba which is not allowed in the national highways koi practical difficulties like CML lai re adagi second da masai ima ke thil ga koi tasna pa koi gi as an PW engineer no koi design to na koi happy basements are meant for koi gi parking myam tongna mana koi matam no koi ga dui concept ta tawjagi bani and I think the koi present government is masi koi parking on na budi honari hai tare masi approach ma kai ma kra sem do khajin tar kanda tawre and we had also proposed a multi-lane parking no adu me am that's under Mahut department na pakhala ka do male do ngasai gi mismanagement gi port to ding ngasai gi as in a government geek side higher gadi it's very difficult to say but there is some certain extent of mismanagement later have to me so perhaps we can get together to streamline to kanda as I couldn't samdok do the intersection jiga loina na koi traffic police ka ke pula phamina rakanda and bus owners koi Manipur am lubam na anybody can form a JAC mayang gi phanaba ma tarogasu magi interest so ena JAC form to kanda si yarwe ne to torok yai for example koi nga sai ni hajari ba jonoson manaki koi gi khame auto gi no talk ro sa hangi kham ba yar hang chite yar ba they might form a GSC in such saying that this is not acceptable to us mathang round da SC dam lak sage first round se SP dam ka lak sage paru oi no ji hari bi traffic ki volume mayam ma kanon da SC nu thambiri sem ko padu loi mak yaw gi planning da yaw gi ba implement to bu da khare hena matam sang ba matam low ba masai da coordinate to ba IMC ga mahut ka adagi traffic police ka motor vehicles ka adagi samna da haina ba he maitai wai da haina ba PW da labi sem ga PSC dina tawkhai forest u tharaga electricity department na yanthali haibagi wafam ji hek lakpani na amana tawgen khalor su coordination wat pagi mo ma he public ta uba phangi si message ta maroina karam stakeholders sing hena sungsan ba mathau tai aduga traffic ki maroin traffic ta piri ba power sing si matang masana ba equipment sai batare hana traffic ki signal sing si amung alame matum khram mul re hadak si minister na kan hona bibidagi sangai festival da ngan khale masi adum mayang gi public ki kana bani somai to na traffic equipments ko high tech equipments mayam si traffic police ta si na ba si pi ba si khara wat po ina topra sadia mayam ji control to no da kari awa ba di phangi mase nungai ta ba kudong sa da ba sing se adiki tak kenana host na hybrid dam chumi akoi gi season nari ba gari sing sidi technologically yam advance over gari Manipur da khoina uba phangi loina na gari masing yam na yame lane su 6 lane adiki 4 lane lambi sing se keno tawre aduna akoi gi coordination between department and thamjage town planning adiki di akoi gi smart city gi project sida koi city se smart ohen yai taraga di urban housing department Mahut department adi akoi gi municipal cooperation adi forest department adi horticulture department PHED electricity then even kano boba akoi gi health department boba akoi
punjannarakanda akoina dedicated ngasagi lane kaina hairisi ambulance ama laktaragadi green corridor ma piraga mi si yam thuna magi golden hour du da akogi injury du natraga magi fatal oigadu potu kal hona ba hai bataragadi akoina coordination between various department in fact all department masi yamna maru oi adu hojiki technology gi matang dadi akogi hana leirami ba akogi traffic ki technological level si di yam rudimentary oi ba yam manual oi ba akoina achau balana ma khutna thengna bagumba gi phibam da lei aduna hozik traffic signal si lae signal nataba kogi cctv camera daga migi lamdadi speed gun ga yauraga thogi ba gari sina speed ka helaga akoina madu penalty ga piba ngambagi khudong saba sidi leitri proposal di thazare aduna advancements di yamna dakar lei technological support sidi watli akoi traffic ki light lae it has just begun adu hozik matam ga yam chunaba aduga matam ga tangai phadana masi yamna dakar oi posak amani habisu soi thamjage maramdi chawkhat pa leibak sing di like for example singapore di only 9 traffic policemen na whole country se man to buneba with good traffic ko ado akoi gidi akoi mi masing yami bani chamai mathata leiri bani adu akoi na manually combat to bani na akoi da masi khudong sa da basi lei loina na akoi civic sense wat le adigi mayam na gyan ta bagi pochi su adum khara wat pani na akoi gi technologically advance oiraga su madum su wat lagadi technologically support pira aga su thugaraga sum chat lagadi akoi traffic ki phagalapagi wafam sidi leiroi aduna masi punna angtang tawmina bam sangi samjage hojiki lan ji sang hara referee amga lisai amga mayam si thengna bai wafam ni main body leiba technology tu high tech oidabni na kariba camera gum legadi madi penalty pi bi chances tu yang wang ne du gum khudong chab du lakani habe wafam dini khara hena improvement lakani habe wafam da du public ki awareness public ta gyan ta basi wala gadi madu ek oithopati kwa ni ojom bi laksage VIP sing se role model boina mayam na khalla kan da di adum koina sakhiba sajat lisat yeng kan da tawna ga doini public se dum se he haina ba koi ki VIP sing adum haiser tare sifai security ni sport taro sakhiba do referee ko ngan tra horo ko thau khiba maning da khut sign taro ma dum mayam na dum una bani masi amna nungai se da ba dum si nungai ta ba dum public se dum thengnai kana na koi social media da hairak pokol pa dum thengnai VIP culture se dum laitre na su koi lokthok khrab ni red background light pho lokthok na khrab ni do sigumba si adum tawbi base adum masai ta public na khali wakhal nungai ta ban kare haitare nungai se da base adum popra na khali masi tan ni kamai ni ubi zambe maroi na makhoi na khara hena role model amagi wakhal undum laga di public su khara laga dan khanjabni karmai bi tawbudi khoi gi leader hai se kana na question bade ba tawni lai koi VIP culture laitre hairega zu VIP sina traffic la se red da ka da moi nam thaujen ho ne ada ngai ba traffic police to na di madu thingmunga mai sakti leitam ne miyam du thalaga moi sha na ho ne ba medam na budi man power lai hai si man power almost 100 plus si VIP amagi thabak chapa kan di adom de loi thada dokra ne ba sonda road manage to mi ti le ho re ba ana akhoi da mi gi gyan da ba wat pa technology gi machak wat pa sikum ba sidadi akhoi traffic police masing am darkar le ri ba marandi se irai lai ba da governor road mamang hai gadra akhoi gi governor gi traffic island se de lai si no sur am de la ko mi sing sina akhoi gi awang nam chakhi do bu mamang nam chakhi do ba adigi makharam chakhi do ka mo loi tha chala dang ne adigi asom mamang di maning no la pu su maning cha chakhi do awang nam chakha do na ama thai chakhi ngar ne ba madu traffic signal control ya dre ba traffic police na madu nga khum changi ba madu gyan da hanum changi ba ale tari mi changi ba supnagi governor gi mamang da le ba traffic island da traffic police mari na men do da control do ngom de ale di samana na khoi gi keshampa gi se da su tawri adegi kwa gi the suma mayam se sina traffic police ki masing se ekhoi da di hojik lai ba si enough foi de ar sit Imphal city ka ki wari ne atai city da su same issues ne ba ana da traffic police man wali equipment wali masi upgrade to bom changi aduga miyam da traffic awareness service arai betha bang nate mamdi sai syllabus da happy har ga su madu gi duna hayeng chakhola ka ne gyan dar ko yani hoji lambi de chali ba gyan dara ne khanjari ba kabu jing je tongi ba gari di lupa lakni fu yang pi ba gari bok tongi ba Imphal da aduga ising mala thapagi mineral water bottle do krai hundu ko de khangde ana sigi mentality si marak ta aikoina traffic control to wai ba se arai betha bang nate city kari hai tare vigilance chauba singna ba mani masi aikoina mai pahan gerga di people ki support am changi people support yaudana only law khaktana law enforcement agency khaktana natraga government machinery khaktana
लोइनमा कंट्रोल तो हाइबदुदी ओइथोकपदो वागनी ने अदमाइन थमजन मरोइना येंबिया दे हुजिकी फना फुट ओवर ब्रिज लखा सारसु अदगी ट्रैफिक की आइलैंड याम साउरी वॉल्यूम साउरेन हारिसि पिक्सल हलसु पब्लिक त ज्ञान ताद्रबा दुग चक्कदब यूज तोगदो मयामदन वाखल ताद्रगदी मदपुना मंगतो अमत ओइथोय हाइबनी फ्लाईओवर ब्रिज की सिदा थौगल ग ममाई लेबा मी भारी दले खोंगला फाबदु नतबा नहान ngara ai khoi chakanda gari ma thogale gari ma thogale mamai legi urum do lakuni ekhoi man mamai legi ba ekhoi gari de thoin dan are ado very unluckily ekhoi press ki anga morami telephone toroga hai kari giro nang na maina traffic thugari rule thugari de kan emergency ki chatte adana airport se pada smai tore example wani ko ado mi so dum lai sigi natana je khina road delineator na khina angang mom yung thami masai ki hari ba khoi yam Mobi na hari ba khoi ki sona kan chak do mi na phaijil la ga na ba ka masi thingna na khoi segregator na khoi thawai na thami ne ba adubu this is flexible kai gino da khoi na traffic accident mi yam flexible oi mi na thengjel lu ga so ka dra na khoi flexible ga thami ne ba si thogjel la dum chakki ne ba adubu hajik ti handak ta gi di khoi na to do je we are going for concrete wa kan da we are going to segregate those traffics khoi sona kana namfu da mana sona kan dagi Swana Tajilak do mana, Sona can come in the Mata, the Satogan, Leshel, Lekalak, the Honaganeva, traffic police to control them, the Bata Mata, those things we are trying to control through physical barricades. Quite down over 100 to conjure. Of course, Kayaham, the Quay send back on the trial downy. I don't know when I am pumping as I am can anchor and Habiba, public is supporting. When a seat or Lokana public, not do Garanga, Kadra, Akimam later on the table. So we are first going to go for a trial with the sandbags. The public opinion will go for a permanent solution on those things. I think as I had a Gyan Tarisi Daga so later never. Recently I was in London. Traffic police was a quick work table. I mean, Marie Mangani labor, Sefil low rectum low table. That's a reality. I appreciate the way traffic police in spite of all the difficulties, semblance of a traffic discipline and the media has to take a very proactive role in this. Yes, Hariba, Tongan stakeholders in line departments in the Koksungan, traffic police, the Motor Vehicles Department, PWD Bureau, Tongan stakeholders in Koksungan Rakanda, Maruina public, Amasung, Mayamzib, awareness, Gyan Taragan, the Hena, Nungaiba, Hena, Nungaiba, Comas, Pamadi, Wini, Havani, Adu Maraxi, last question I'm going to the public vehicles, some transport, Masi, Masaksi, Carmine, be Masi, Hena, Hekalagati. Masi question mamang ni ngam ngai hangje khanbani sai hai thami wa phamdo public vehicles asai office of the private vehicles puthokpa masi mayam jena su masa amadi oira khali kari view lei masida hoi public transport si khare heklam change ada Manipur ga atai state ka kitang khena bana ekhoi di numdang pung ni pan da gradi ekhoi gi live leitre punsi si ekhoi loina kare tar yum da hangi polum lere sometimes kana ga momna se lampel da thok to reng khalasi mai mai singge mai nen khalasi Lampel singa me chan hona the madi gari makhal ani tonge mi gi lam dana tawrisna lampel ge singa me chat pe aba ko ge then ge na kano chat pe aba kawa chat pe aba smana tongan ba route gi number se tongan ba gari laiba koi di tongan ba lambi de lakwa gari khuni ma khwara ma de loi parking oi ne asai esina thambi gi ba sigi parking ji lokthok si hai kanda strike la kane do si koi Kesampat na leriba Thokchom parking adi Bisenpur line parking adi Thobal parking si lokthok na ba kyarak government hona kre kyarak madu irang la ko di lokthok am de lei ne ba aduna ekhoi da khwairman da target am khak tawrise sigi concept sima clear hoin ba masi to hon da bam change ba ekhoi khwairman da la ga di everything ekhoi solution lei re bam lei se Thokchom chaki bo khalasu pol legi bo khalasu cinema yangi bo khalasu natraga karinom to ge da khwairman ne ba target am ekhoi tawrisima lokthokpam change aduga ekhoi gi public transport se improve to bom ga chang tena supplement to tena thabi matam chi yam tena thamjage ISBT no khina sajari interstate bus terminus crore kunthra mu chang na sajagi bani sina khoi gi bus ma'am sala kan kham ga sajagi loi chatna gi na to bani adubu madusina bi mahota haji khina the north east ka side khoi gi interstate bus ma'am dagi khoi gi winger man loi kham ga leine ba so masina traffic te chu chinjin hale road user sina ma'am loi chinjin hale masi pusalak ba change ISBT function ton bam change ba ngasai gi supplement to hai tare sigi pot mayam si tongan stakeholders sing da hena gyan taba tu maru ina public sini sin gadar ba lambi sin gadar ba gari sin gadar ba sak kedro me public ne hena awareness wakal taba am sangi public na gyan taba lagati mayam su lo gyan tagri lambi komda ba komna
मैम चांग नाय नुंगाइन सत्प मफम ओइनी हाइबा वाखलोन सी तोगान तोगान एक्सपर्ट्स सिंग थंबी बलोने ना थोंग साबी गदोबा चिफ इंजीनियर सिंग अदुगा ट्रैफिक लबी कंट्रोल तोबी ट्रैफिक पुलिस यावबी दुना अदगी मैम द अवेयरनेस पीबी जर्नलिस्ट की माइकेरी ओजाम बी यावबी दुना हारिबा मनु हुनगे थरोम सी माइ पाहन बगी दमुता ngasi guest home pu manu hunai ba kai thakasai loina ngasi ko ni manu hunai throm batang tin sare maya pun pom okana kurum jari